bari kuvuga ko ibihano byabo bizarangira n'ubundi tayari abarundi bicoka hehe mu matora. Abanyaburayi baracyaduhitiramo uko tugomba kubaho, birakwiriye. Abanyaburayi baracyadukoze icyo bashatse iwacu mu rugo, mu nzu twiyubakiye, mu bihugu twishyiriyeho itegeko nshinga, birakwiriye. The reason why politiki ya Son Excellence Ndayishimiye ndumwe mu bantu bayibona ko ubwo Abanyaburayi nyine hano ho barakonja bagatitira bakagira bati nyamara turashize, Afurika barayitwambaye barayidutwaye. Mba numva ko Abanyafurika twakabaye duhaguruka Umunyaburayi gufatira umuperezida wa Afurika ibihano, gufatira umugaba mukuru w'ingabo wa Afurika ibihano. Harimo ikosa rikomeye Africans dufite. Ubu akanya turi kuvugana Abanyaburayi dore bari kureba nabi Gitega nayo iri kureba nabi Kigali nayo ifite uburyo itari kurebana neza na Gitega. Ari hamwe natangiye babwira ngo dufite akabazo gakomeye ko kwitera twebwe ubwacu. Turitera kuko ibibazo byanga bikunda biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibibazo ibihugu byakemura bidasabye umuhuza. Niba tubonye ko abarundi bakubise imyaka 9 GDP yabo itarigize isubira inyuma kuruta uko Abanyaburayi yari imeze, nta bihano bigeze bayifatira, ntacyo tukirwana nacyo cyo kurigo tubategeye amaboko. Niba tutabona ko hari abantu bapfuye mu Burundi ngo bashingure umunsi ku wundi kubera imiti itinjiraga, kubera ibyo bihano, izo sanctions zo muri Europe, birashoboka yuko n'ubundi Abanyafurika twabaho n'ubundi tudatamitswe n'abari Abanyaburayi babongereraho undi mwaka. Ibihano bamwe mu bategetsi b'u Burundi bafatiwe rero birimo gufatira imitungo yabo iri ku butaka bw'u Burayi no kubuza abanyacyubahiro b'i Burundi gutembera i Burayi. Ese ubu hari umusende DFDD bakangisha kino kintu? Wasanga barimo ko Abanyafurika nabonye tugifitiye inzara i Burayi. Mu banyacyubahiro ubwo ntuze kumbaza, ntabwo ndi umunyacyubahiro, nibo wazi amakuru yuko bigenda. Ariko se birakwiriye yuko umutegetsi wa Afrika akangishwa kudatembera Paris, igikuba kigacika? Kuki tutameza neza imigi yacu tukumva ko ibikorwa by'ubukerarugendo, nari ndimo ndeba ubukerarugendo bw'u Rwanda miliyaridi bwinjirije u Rwanda. Aba Banyaburayi nibo bazi kuza kwenjoyinga ibirunga, nibo bazi kwenjoyinga ibiki, natwe tugaya kwenjoyinga iriya sama yabo na winter, buriya bukonje na ririya zuba. Mu magambo yose y'Ikinyarwanda ntabwo ari menshi afite ibisobanuro byinshi kandi bihamye nk'ijambo kubaka ubushuti, kubaka igihugu, kubaka ubuzima. Mu byo abantu bubaka byose ntabwo bubaka byinshi nk'inzu gusa, nubwo bazubaka ari benshi kandi ku bwinshi, nta numwe muri bo wubaka nka Imboni Construction and Supply Company Limited, ICAS, kompanyi y'ubwubatsi ifite abaenjeniyeri b'inzobere mu bikorwa by'ubwubatsi ukwiye gushinga imirimo yawe. Bakoresha ibikoresho bijyanye n'igihe mu bikorwa by'ubwubatsi bituma bagukorera imirimo yawe neza, vuba kandi mu buryo burambye. Imirimo yo gukora ibishushanyo by'inzu, gushaka impushya zo kubaka inzu zaba izo kubamo n'iz'ubucuruzi, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo cyangwa se gukoreramo interior design. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07850998. Wanabandikira email kuri yourdreamconstructionsolution@gmail.com. Waba uri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, bagukorera nk'uhibereye. Bahamagara uyu munsi, uzanshimira nyuma. Mwongeye kwirirwa neza, murakomeye mwebwe mukomeje gukurikira Sound of Muhabura. Reka nizere ko ibikorwa byanyu biri kugenda bimera neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako. Reka kandi abakoze subscribe murankurikira muri Kigali mu Rwanda, i Bujumbura mu Burundi, ndetse murankurikira muri Igoma, abari mu bice bya Masisi cyangwa se muri Sud Kivu. Ntabwo nirengagije abankurikira muri Uganda, Tanzania, ndetse nabo tubasha kumvikana bari ku butaka bwa Kenya. Turafite umubare munini w'abadukurikira bumva ururimi tuvuga, ariko ubwo nahereye ku bihugu ngendeye kuri graphic inyereka buryo abadukurikira uburyo bahagaze. Mwe munkurikira muri ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe ndabashimiye kandi mbahaye ikaze kuri aya meza yacu y'ubusesenguzi. Hagati aho ngaho rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, ni ku ngingo ikomeye cyane. Ndaza gukenera abarundi cyane, uruhare rw'abarundi, ndaza gukenera abaturage b'akarere cyane muri iri sesengura makuru ryacu. Muri iki kiganiro tugiye kugira kitaraza kumara igihe kirambiranye, ariko nanone kitagiye kumara igihe kigufi nkaho ari incamake. Turaza kwinjira deeply. Uburundi, EU, European Union bongereye igihe cy'ibi bihano bafatiye kino gihugu cy'igituranyi
cyangwa se urundi Rwanda ibihano bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi babyongereyeho, byamaze kumenyekana ko babyongereyeho umwaka. Mu bihe byashize leta nkozi y'abarundi yumvikanye igira iti ibihano mwabikuyeho, banga kubikuraho, haza kongera kumvikana ikintu gikomeye, banki y'isi rwose itera ikirenge iti tugiye gushaka ukuntu twatanga amafaranga y'inkunga mu Burundi. Son Excellence Perezida w'u Burundi Neva ati ibyo ntibishoboka, ntabwo Burundi bukennye ku buryo dukeneye inkunga zanyu. Abantu baravuga bacika ururondogoro bati iki gihugu cya mbere gikennye mu bihugu bikennye ku isi, kuki cyanga amafaranga y'imfashanyo gihawe na banki y'isi? Ni politike abantu batumvise kimwe, barebeye muri angle imwe, ariko iriya politike ya Son Excellence Ndayishimiye hari abantu benshi twayikunze 100%. Nanjye ndimo ndaza kubereka impamvu zikomeye ibi bikangisho by'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi ku bihugu bya Afrika. Mbona bimwe mu biri gukorwa n'ibihugu sometimes tubona ku ntonde ejo bundi nari ndimo ncisha n'umujisho mu bakora izi ntonde nsanga ntibagera mu ibi bihugu byacu nta makuru bafite. Naje kugwa ku kintu gikomeye, iyi politike y'u Burundi, kabone n'ubwo Burundi kano kanya bwabo butesetse, iyi politike irakenewe n'ibihugu byinshi bya Afrika. Ubumwe bw'u Burayi ngo bwongereye igihe cy'ibihano bafatiye u Burundi. Iki gikangisho kije mu gihe abarundi biburira amezi make cyane ngo binjire mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko, ngo barebe ko Burundi bwongera bugatakamba bugapfukama. Ibivugirwa inyuma y'amarido byanga bikunda abadiplomate b'abarundi, mpamye ndashidikanya ko bashobora ko bafite ibyo bavugana n'abadiplomate b'abanyaburayi hariya, ariko abarundi bakababera ibamba bakababwira ati wenda ibi ntibizakunda. I think so. Icyo ni kimwe mu bintu nzi bishobora gutuma ibihugu bya Afrika bijya bigirana ikintu nakita umubano utari mwiza hagati yabyo n'ibihugu byagashaka uhake by'i Burayi. Mu ijambo rimwe, ibi bihano byafatiwe u Burundi 2015 biri buze gutuma nongera kwibutsa Gitega kwigomba kwiga gukurura agatebe bakicara bagatera ijisho Kigali, bagahana ubutumwa bugira buti nyamara icyo turi gupfa kiraruta icyo dupfana. Aba banyaburayi bari gufatira sanctions igihugu gituranye, igihugu kivandimwe cy'u Burundi, ibyo bari kukiziza u Burundi nabwo burabiziza Kigali. Ndabereka ibintu bikomeye muze kubanza munega amatwi mwumve. Ibi bintu by'abantu bari bagiye guhirika ubutegetsi, gutembagaza ubutegetsi bwa Son Excellence umuhisi nkuru nziza, abanyaburayi ibyakorewemwo birimwo ngo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abigaragambya uburyo bafashwe, ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, abanyaburayi bari kubihora abarundi babimpozaho ibihano. Gitega u Burundi nabwo buri kugira ibyo buhora u Rwanda kubera abo bantu ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi bari kuziza abarundi. Sinzi ikintu uri kubabwira mu Kinyarwanda n'ikirundi muri kucyumva neza. Turaterwa natwe tukitera. Aka kanya tuvugana tumaze iminsi tuvuga ko hari ibiri gututumba yuko umubano w'ibihugu byombi wenda kugarukaho, ariko ngiye kubwanjye and even if I'm civilian and even if I'm not politicians, ariko kugeza ubu mu bwenge mbona n'abandi basesengura makuru duhuriyeho, kabone nubwo hari impamvu za politike hari zaba ziremereye, ariko ubwo nidusanga ari impamvu za politike ziremereye zituma ibihugu impamvu zo kubana neza arizo ziba nke kuruta uko bibana uko biri kubana ubu nyine bitabanye neza, biri buze kurangira cya kintu tuvuga cya patriotisme nyine biragaragaza ko muri Afrika tutaramenya hari icyo ari cyo bamwe mu bategetsi b'i Afrika, cyangwa se tutaramenya uburyo bwo kucyambara. Ibyo Burayi buri guhora u Burundi buri kubizaza u Rwanda. Aha biri buze gusaba ko mu ntega amatwi neza. Abari bagiye gutembagaza ubutegetsi bahungiye mu Rwanda 2015, hari imidugararo yahise ibi Burundi, ariho batangiye gufatira sanctions bamwe mu bategetsi b'u Burundi bavuga ko umutekano, uburenganzira bwa muntu ubutari kubahirizwa. Ubwo bahungiye mu Rwanda Burundi buragira buti nta buryo mwabadusubiza. U Rwanda ruti oya, hari procedure bizacamo kugira ngo aba bantu tubasubize. Byanga bikunda hari n'impunzi z'abanyarwanda ziri Burundi. Kimwe mu bintu mbona rero jewe Kigali na Gitega nibo bantu bonyine bazi ubukana n'agaciro ko kwikemura ibibazo byabo nta kuboko k'umunyaburayi gukoze kuri aya meza. Nk'ijwi ry'umuntu mutoya ariko numva ko atari ritoya, njye hari ikintu nabonyemwo nyuma yuko mbonye no nkuru ngo abanyaburayi
European Union ngo bongereye igihe cy'ibihano bari barafatiye Burundi. So hanyuma rero barundi bavandimwe, ikintu gitumye nifuje ko tuganira kuri ino ngingo tukayicaraho tukanayitindaho, akandi kantu nitujya gusoza, hari amakuru avuga yuko miliyari 20 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni umwenda ibihugu bya Afurika byari bibi, numwe mu myenda cyangwa ni igice cy'umwenda ibihugu bya Afurika byari bibereyemo igihugu cy'Uburusiya, abasoviete badakinishwa. Uyu mwenda Uburusiya already bwamaze kuwukuriraho igihugu cya Afurika. Ubwo abanyaburayi nyine hano ho barakonja bagatitira bakagira bati nyamara turashize, Afurika barayitwambaye barayidutwaye. Byanga bikunda n'umunyamerika wicara avuga ati karabaye noneho, uyu Murusiya tuzengereje muri Ukraine ku Burayi bwacu, Afurika yo rwose ayitwambuye atarashe, kandi Afurika ni zahabu mu myaka 30 y'isi. Byanga bikunda abahanga b'abanyaburayi n'abahanga cyane n'abanyamerika batangiye kubibona. Ubu rero hasigaye intambara nabo badafite uburyo bworoshye bwo kuyirwana, kuko gushoza intambara yo kurasana muri Afurika ho birasaba izindi mbaraga sinzi niba namwe atari ko mubibona, kuko abanyafurika benshi barasa n'abacanye ku maso ku bijyanye no kumenya abo bagomba kuyoboka. Ariko turacyafite ibihugu bimwe na bimwe bitarabasha kwiyambura ino ngo yo gukolonizwa no gukoreshwa. Tugaruke kuri iyi ngingo rero. Natangiye mabwira ko iyi politiki ya President Evariste Ndayishimiye ndi umufana wayo pe. Nimushaka muze tujye mu mibare, dushenangure tujye mu mibare kuva za 2009 ku bwa Petero Nkurunziza, duzamuke tugere 2012 kugeza tugeze 2015 ubutegetsi bwari bugiye gutembagara, twongere dufate n'imyaka hagati ya 2015 tugere 2022. Turebe Burundi bwari buri hehe, turebe Burundi akakanya buri hehe, ku buryo abanyaburayi bashobora kuza bakabafatira sanctions nk'izi nabo genezobonye nk'iterabwoba cyangwa igitugu. So sanctions zari zimaze imyaka irenga 9, bongeyeho umwaka ubwo bigiye kuba 10, kandi zongereho hari uko abarundi bagiye kwigira mu matora. Bari kuvuga ko ibihano byabo bizarangira n'ubundi tayari abarundi bicoka hehe mu matora. Abanyaburayi baracyaduhitiramo uko tugomba kubaho, birakwiriye. Abanyaburayi baracyadukoze icyo bashatsi wacu mu rugo, mu nzu twiyubakiye, mu bihugu twishyiriyeho itegeko nshinga, birakwiriye. The reason why politiki ya Son Excellence Ndayishimiye ndumwe mu bantu bayibona ko mfite nk'ububasha yakabaye involve yakintroducingwa no mu bindi bihugu. Ndaza kubereka impamvu ikomeye. Iki gihugu cy'u Burundi kimaze imyaka igera ku 9 mu bihano, sanctions, utuntu babakurikiranye ngo two kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'utundi nk'utwo. Abanyaburayi baraza kubifatira Abanyafurika, nyamara bo nta wabibafatira. Nitujya kureba uburyo umuturage musivili wa Ukraine ari gupfa, yishwe n'imbunda zoherezwa na Germany, yishwe n'indege zoherezwa na Poland, yishwe n'abasirikari bavuye imihanda yose za Finland ziriyo, yishwe na Abongereza na Boris Johnson ari kuvuga yuko bashobora kohereza ingabo muri Ukraine kugira gute, kurwanira ku butaka bwa Ukraine abaturage bakuwe mu byabo. Ibi bintu Uburayi buri kuza kuvuga mu Burundi, buri kuza kuvuga muri Afrika, iyo EU ntiyajya kubivuga muri Ukraine. Africans where we are, so mu ijambo rimwe rero iyi ngingo turi buze kuyitindaho kugira ngo muze kumva ibi bintu neza. Impamvu nababwiye ko kino kintu kimeze nk'igikangisho, sinzi ko hari icyo kiri buze kubwira. Kandi Burundi nari ndimo ndeba aho Burundi bwari buri mu gihe nta bihano Burundi bwari bwarafatiwe n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, nza gusanga hari habi kurutaho kano kanya Burundi buri muri zino sanctions. Ndaza kubibereka noneho turebe duti ubundi abanyaburayi kubagira no kutabagira byica ikirikiza iki. Kuva mu bukoroni, ese iterambere twita ko ryaje rino ry'amashuri n'ibindi nk'ibyo, twiga ibyo bakoze, twiga ibitabo banditse, twiga principles bashyizeho abahanga babo n'ibindi nk'ibyo, ariko ujya kuri field ugasanga birasa nkaho n'ubundi style nta kubyapplyinga nta kintu kinini bimaze mu buzima gihari. Turakora comparison kugira ngo hatazamo ikintu cya concurrence kuva ngo rugamba rero usigaye gutya na no way. Hano tuze kwicara ku gatebe tuganire, duhuze ingingo ku yindi. Noneho muri iri sesengura makuru ryacu ikintu gikomeye, ubwo namaze kubabwirerega ko mu Rusiya mumenye ko ni kimwe mu bihugu bifitanye imikoranire n'igihugu cy'u Burundi. Mu bihe byashize byanavugaga yuko benda kuba hari ishoramari, hari ibikorwa remezo benda gukorera kuri buriya butaka. Ibyo ni ikintu gikomeye
mba numva ko abanyafurika twakabaye duhaguruka umunyaburayi gufatira umuperezida wa Afurika ibihano, gufatira umugaba mukuru w'ingabo wa Afurika ibihano. Harimo ikosa rikomeye Africans dufite, ndaza kuri babwira ngana ku musozo. Aba bana b'abategetsi bakomeye muri Afurika biga muri ibyo bihugu, aba baturage bayobora bakigira iwacu, sindabitindaho, ariko ndaza kukwereka impamvu aka kantu ngashyizemo, wenda karakomeye kaneye kukinjiramo cyane, ariko icyo nshaka kwivugiraho. Muri izi sanctions zafatiwe Burundi harimo gufatira imitungo ya bamwe mu ndongozi mu bategetsi ba leta nkozi y'Abarundi. Imitungo yabo iri hehe? Ku butaka bw'Uburayi. Ni igisobanuro cy'uko hari bamwe mu bategetsi ba Afurika bakizereramo kubitsa amafaranga yabo i Burayi, imiturirwa myiza aho kuyubaka mu bihugu byabo bakayubaka i Burayi. Icyo gihe mu gihe mw'abanyafurika mwe tukibikora gutya, abanyaburayi baradufite 100%. Niba uri mu gihugu cyawe ukaba udashaka gushyiramo ibikorwa remezo birenze nyine ukajya kubishyira i Burayi, baragufite. Uzivumbura bayisenye cyangwa bayifatire cyangwa bayishakire ibibazo bayishyireho imisoro itabaho. Kubera iki? Dufite ubutaka bwiza, climate nziza itadusaba gukonjesha inyubako, itadusaba gushyushya inyubako. Kuki tunanirwa ntiturabasha gusekiriza ibihugu byacu ku buryo twizeye ko bizaramba, kandi nitwe tubyisenyera? Iyi ngoyi tuzayicika biciye mu zenzera. Aha ndi buze gukenera ibitekerezo byanyu, kuko tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane. Hariyo mpamvu akari akantu kizemo ko kuvuga ngo niba bakibasha kudutegera ku byo twakoreye i Burayi tutakoreye mu bihugu byacu, hano ho nta gihugu na kimwe kizacika abanyaburayi, kizabasha kwibeshaho kuri principe zacyo n'amategeko yacyo, ho bizagorana. Kuko nacishije itoroshi ngo ndebe ibyitwa ibihano bafatiye Burundi, kudatembera i Burayi. Reba gufata umuperezida ukamukangisha kutazagaruka i Burayi, gufata umujenerali ukamukangisha ko atazagaruka i Burayi, kikaba ikibazo. Imitungo ye yari iriyo irenze igafatirwa. Ibi byose ni ibitanga isomo rivuga ngo ibi bihugu byacu sinzi igihe bizafata, ariko turafite task ubwacu yo kurwana no kubigira paradise. First of all, no gusekiriza ibihugu, umutekano ukaba wizewe. Kuko abaperezida bamwe na bamwe bajya ku butegetsi avuga ngo ejo barambirindura bamporere kudeta, niba mara kunkubita kudeta bya bintu nubatse byose barabitwara, agahita ajya kwishorera i Burayi. Twarabibonye mu bihugu byinshi bya Afurika. Aba Bazoum bari gutabaza hano muri Niger ngo Amerika izokure mu menyo ya rubamba. Sinzi harya nindera na kumufata byaraneni. Hari kandi hari umuntu wari wamubwiye muri comment, wa mu perezida bugeze guhungira gushaka gutoroka igihugu ngo ahunganye indege, ahunganye banke, ngo yarahunganye indege zigera muri 10 zingaha, ahunganye convoy imodoka za byose agiye gupakira indege ngo aguruka agende. Ubwo abaturage bubasize hehe? Bivuze ngo ntabwo twizera aho dutuye, ntabwo twizera abayoborwa naho tuyobora. Still Africans ijisho ryacu riracyari kure cyane. Tugiye kuganira ku bintu bikomeye, ubwo ndaza gukenera ibitekerezo byanyu kuko ibi ntabwo nabyifashamo. Ese kongera ibihano by'abanyaburayi ku bumwe bw'ibihugu by'Uburayi bongereye ku Burundi bigiye kwiciki? Ntabwo ntuye Burundi, ariko mwitoroshi yanjye ndi kubona ari hafi ya ntacyo. Turaza kuyihuza ariko twirebere uko bimeze. Hagati aho ngaho rero, niba ushaka serivisi z'ubwubatsi, fata agakaramu nkwereka uko bigenza. Andika ino nimero 078 8 8 8 098. Ubwo ni 0785 098. Iyi ni nimero yo muri ICAS, ni kompanyi ikora ibikorwa by'ubwubatsi aho biva bikagera. Ntabwo ndababwira amazina, aho biva bikagera. Wowe ushobora kuba ufite ikintu uri kurota mu bijyanye n'ubwubatsi cyangwa ushaka. Ntuze kuvuga ngo amashanyarazi ntibayakora, ngo amazi ntibayakora, ngo amarangi ntaho bahuriye nabyo, guhindura ibisenge by'inzu, gukora amapura y'inzu, gushaka ibyangombwa by'inzu n'ibindi byose. Hamagara iyo nimero nguhaye ICAS. Ushobora kubahamagara cyangwa ukabandikira, bafite na email nayibahaye muri publicité. Ubundi nyuma uzampamagara muri ruturuga ahantu wanyohereje rwose warantuburiye, nzakubwira tugoreka numva ibyo ari byo, ariko si nkwizeza ko uzatuburirwa kuko uzaza umbwira uti uri uwo gushimirwa. So ubwo rero reka nizere ko gahunda zigiye kurushaho kugenda zimera neza cyane. Kimwe mu bintu bikomeye mbona iwacu muri Afurika turwaye, dukennye unity, turwaye dukennye love, turwaye dukennye vision, kuba visionary.
majority twiberaho nkaho gutabaruka rejo, ntidushaka gutura aho twizeye n'ibindi nk'ibyo. Ndababwira ngo n'ibihugu byinshi tubona ko byabonye cyitwa cyitwa kuko ntago mbona ko bwabayeho, cyitwa independence muri 62 turayizihiza, twabonye ubwigenge, ariko ugasanga ibitaro bimeze neza, umuntu natajya kuvurirwa iyo ngiyo mu mahanga umuntu ari bupfe, umuntu natajya kuvurizwa mu Buhinde ari bupfe, umuntu niba atagiye kuvurizwa i Buruseli ari bupfe. Harya ubwo iyo tuvuze ngo twarigenze twaribohoye, cye nk'umusivili mitacaka bwa ese koko birakwiye ko bo niba ibihugu bya Afrika byinshi bifite ubushobozi bwo gushora mu mihanda myiza, gushora mu magorofa meza, still yo kuvuga ngo umuntu uzavurwa n'uzajya mu Buhinde n'uzajya he, n'ubushobozi bukibura, ni investment ntabwo bino muze kunyihera igisubizo, ntabwo ndakurura ngo mbibone neza. Kuki ibihugu bidashobora handi natangiye mabwira ngo nidufite urukundo, nidufite ubumwe, nidufite no kugira intumbero, aho guhora twuriza abantu indege bajya mu Burayi, Afrika ubwayo ntifite ubushobozi bwo kuza ngo yubake ibitaro bikakaye mu Rwanda, yubake ibitaro bikomeye i Burundi, yubake ibitaro bikomeye mu Bugande, muri Kongo no muri Tanzania. Ugiye gukorerwa operasiyo ikomeye azajya India, azajya Paris. It's okay, wenda bariya ni abantu badusize mu gihe cya kera cyane, ariko se nitujya kuri Sheikh Dota tukareba uburyo tubakurikiye byo bingana iki. Hari services zimwe na zimwe nk'izo gimbona bisaba gushora, bisaba n'abengineer bakaza kubaka uko imihanda myiza y'ubu ko magorofa yubaka. Numva ko bibaye ngombwa hakabaho gutekereza n'ubushake n'ibitaro birenze byakubakwa. For example, nko mu Rwanda hamaze kugira ibitaro bifite aho bikurikirana ibijyanye n'uburwayi bwa kanseri. Kanseri ni indwara, ni ikibazo cyari kikomereye abantu. Ntabwo numva araba mu by'ukuri mu Rwanda sinzi niba mutabyo, ntabwo ari ugufana, ariko ntabwo nyumva mu Burundi muze kumbwira uko ubuganga ubuvuzi buhagaze. Ntabwo ari abantu benshi cyane bacyurira indege, ntabwo nyumva abantu benshi cyane burira indege bagiye zahehe kwivurizayo, niba abandi nyine biba byagize, ntabwo bakiri benshi mu by'ukuri. So ibyo rero ni akantu tuba tugomba gucisha biturushe twareba uko ibintu bihagaze. Hari inkuru hano igira iti EU yongereye igihe ibihano yafatiye Burundi bizamara. Reka turebe uko biri kuvuga. Ibi bihano byibasiye abakekwaho kuba baragize uruhare mu kwibasira abigaragambya barwanya manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza itaravuzweho rumwe, ndetse urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba rwemeje yuko inyuranyije n'itegeko nshinga. Aho ni iwacu muri Afurika, hamwe n'ababwiye ngo turitera twikomereze kwishyira hamwe. Rero rig iteka ubu ati ubu ni ubutumwa bukomeye mbere y'amatora ategerejwe ejo bundi 2025. Iyi nkuru yasohotse muri SOS Media Burundi. Akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero katangaje ku ya 22 Ukwakira kukongereye igihe cy'ibihano byafatiwe Uburundi ho umwaka kugeza Ukwakira 2025, umwaka kuva none kandi turi kuvuga. Iki ni kimwe rero mu byemezo byafashwe kuva muri 2015 hagamijwe gukumira ihonyorwa rikomeje ry'uburenganzira bwa muntu no kutagira amavugurura ya politiki afatika mu gihugu, aho aho ibihabera bikomeje guhangarikisha nk'uko byatangajwe na EU. Nshatse nabandekeye ahangaha oyarekana ni article nyibasomera. Byemejwe bwa mbere 2015 yuko uruhererekane rw'ibihano rugamije gusubiza ibibazo by'imiterere ya politike mu Burundi byatewe na manda ya nyuma itaravuzweho rumwe y'uwahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, ngo binyuranyije n'amahame ya demokrasi. Kuva icyo gihe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi wakomeje kwamagana ihonyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kudatera imbere muri demokrasi mu gihugu. Izi article nifuje ko nzibasomera zose, ziragira muri 3 cyangwa 4. Duhere kuri iriya ya mbere.
harimo ikintu gikomeye sinzi niba mutabyumvise. Aba banyaburayi bahangarikishijwe ngo no kudatera imbere kwa politike z'ibihugu bya Afurika, bakongera bakaba bahangarikijwe ngo n'uburyo ngo hari ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ko mukurikira itangazamakuru mbizi nkurikirwa n'abantu b'abahanga. Baravuga, ariko se niki bakora hagati y'aba baturage barenga ibihumbi 41 bamaze gupfira muri Gaza? Ni mukibona muze kubikirira muri comment. Ubu bumwe bw'Uburayi niki kiri efficace bakorera kuri izi ngabo ziri kunigagurirana, ziri kunyagatira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cyari kimereye nk'igitagatifu, umusivili w'umunyarwenya ari kuyobora cya Ukraine. Actually cyarasenyutse, cyashizeho, Abarusiya bari kugikoza icyo bashatse, imbunda, intwaro z'imbunda muri iki kinyacumi ntekereza ko no mwaka aribwo zikuze kuruta ikindi gihe cyose. Imbunda zoroherezwa umunsi ku wundi muri Ukraine. Hanyuma abo banyaburayi ntibareba muri Ukraine. Abo banyaburayi ijisho ryabo ritageragaza, ntirigereye Yerusalemu, rikagera i Burundi, niho hagendeka hafi vuba vuba. Ikintu mbona gikomeye rero kuri ibi bintu ni iki: aba bagabo bafite ubuhanga bwo kurya ibinini n'ibitoya, na duke tugisigaye ku butaka bwacu mbona ko badukeneye. Ku mpamvu ikomeye ngira ngo mbereke, niba baza bitwaje yuko ibihugu biri guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bakavuga yuko demokarasi y'ibyo bihugu ngo itakuze, gukura kwa demokarasi y'Abanyafurika kugenwa n'Abanyaburayi, niba ari byo ni mu buhe buryo? Niba koko twaribohoye, niba koko twarabonye independence, ni gute itegeko nshinga risinywa rigasinyirwa i Burayi rigashyirwaho Abanyaburayi akaba ari bo bariho umugisha? Hano rero harimo ikibazo gikomeye. Reka nigarukiye ku ngingo yatumye ino ngingo nifuza ko tuyiganiraho. Ibyo byo mwabyumvise, ntekereza mwumvise uburyo kibagira bati turabongereraho undi mwaka. Ibihano bamwe mu bategetsi b'u Burundi bafatiwe rero birimo gufatira imitungo yabo iri ku butaka bw'u Burayi no kubuza abanyacyubahiro b'i Burundi gutembera i Burayi. Ese ubu hari umusende DFDD bakangisha kino kintu? Wasanga barimo kuko Abanyafurika nabonye tugifitiye inzara i Burayi. Mu banyacyubahiro ubwo ntuze kumbaza, ntabwo ndi umunyacyubahiro, nibo bazi amakuru yuko bigenda. Ariko se birakwiriye yuko umutegetsi wa Afurika akangishwa kudatembera Paris, igikuba kigacika? Kuki tutameza neza imijyi yacu tukumva ko ibikorwa by'ubukerarugendo, nari ndimo ndeba ubukerarugendo bw'u Rwanda miliyaridi bwinjirije u Rwanda. Aba banyaburayi nibo bazi kuza kwenjoyinga ibirunga, nibo bazi kwenjoyinga ibiki, natwe tugaya kwenjoyinga iriya sama yabo na winter, buriya bukonje na ririya zuba umuntu ajya kugira ngo ari muri micro onde. Turasiga ibisubizo n'uburyohe iwacu tukajya kwegisipuruwata ububi bw'ibyo hiryo iyo ngiyo kuri abo badukoroneje nyine. Harimo ikintu gikomeye rero. Impamvu nababwiye ngo natangiye mbabwira ngo politike y'u Burundi irakomeye cyane, impamvu ngiye mbona ko ikomeye kabone nubwo regardless aho Burundi buri aka kanya dokea anymore. Byatumye ndeba ngo muri 2012 niwo mwaka nafashe ujya usa n'uwegera mbere yuko Petero 2015 u Burundi bwinjira mu bintu by'amakuba n'ibibazo, ndetse ni nawo usa n'uri kure ya 2005 wenda Petero Nkurunziza ashyirwa u Burundi mu biganza bye. 2012 GDP y'u Burundi ntabwo yabashaga gukoza ikirenge muri biliyari 3, ntibyashobokaga. Nyamara biriya bibazo byabaye kuva 2015 Abanyaburayi bafatira ibihano Abarundi, 2016 na 7 8 2022 Abarundi babashije kugira gutirimuka, hari ubwo bigeze kwikoza muri biliyari 3 za GDP. None ubwo reka mbabaza akantu gato, naho nanjye ngiye kubabaza kandi muze kunsubiza. Niba Abanyaburayi hari ibyo bitwa ko bari kudukorera, birimo izo nkunga za banki, birimo ibyo nkunga z'ibihugu ntari bugarure mu mazina, nivo y'Uburayi muri rusange, atazagira umpamagara kambaza ngo iki gihugu hari uko akivuze muramenye. Ariko se niba koko ubwo bumwe bw'Uburayi badufatira ibihano, ibihugu byacu bakabibuza kugura imiti, ibihugu byacu bakabibuza kugura imbunda ngo duhangane n'umutekano w'abanzi, ibihugu byacu bakabibuza gukora icyo twita importation y'ibicuruzwa tutifitiye wacu, none twajya kureba uko umuturage bayeho mu gihugu tugasanga bayeho nabi, no mu gihe byitwaga ko ibyo bihugu biri kudufasha, ubundi what's wrong with us? Turarwana n'icyo ubundi? Ese aka kantu impamvu ngiye mabwiye ko nakoze uwo mubare, namwe muze kugenda mwirebeye GDP kuva 2005 uko yagiye ikurikirana kugera 2015. Icyo gihe Abanyaburayi byitwaga ko nta bihano bafatiye Abarundi. None dufate 2015 twigere 2024 turebe ngo
mu gihe Burundi buri mu bihano bya EU. Burundi buri hehe bumeze gute? Mu ijambo rimwe ngewe ntabwo naringamije kugenda gukondana EU, ahubwo naringamije gukondana kuki bashaka ko tubaho uko bashaka. Niyo mahitamo dufite aruta ndi nyine kubaho bo uko bashaka. Kubera iki rero? Yaho rero giye niho mpita nibondera ikibazo gikomeye, ngahita nifuza ko nakenera ibitekerezo byanyu tukiganirira hariya muri comment section, tukareba tukanibaza ariko se ntacyo gukora gihari. Iyi politike y'u Burundi rero impamvu nababwiye ngo ndo umufana wayo, niba tubonye ko abarundi bakubise imyaka 9 GDP yabo itarigize isubira inyuma kuruta uko abanyaburayi yari imeze, nta bihano bigeze bayifatira, ntacyo tukirwana nacyo cyo kuriga tubategeye amaboko. Niba tutabona ko hari abantu bapfuye mu Burundi ngo bashingure umunsi kundi kubera imiti itinjiraga kubera ibyo bihano, izo sanctions zo muri Europe, birashoboka yuko n'ubundi abanyafrika twabaho n'ubundi tudatamitswe n'abari abanyaburayi. Okay, buriya bajya bavuga ngo kugira ngo nsuzugure na uraritsoke kuma ibiryo ncuri runcire mu kanwa ncunaguza unyiti kigoryi, at least naryamije nkajya kwikorera imizigo. Ibi rero mbona ari ku Burundi for now bwagerageje kubaho ahantu honyine buriya ducungira ibihugu kuri GDP, naho nagapimo keza ko kumenya ngo igihugu kirajegajega gite. Ariko gihe naribyo nsanga yari iri aharindimuka cyangwa yari iri habi, izo sanctions ntazi hari kuruta uko yongeye kumera nk'igiramo agatege. N'izo sanctions zihari mu ijambo rimwe n'abanyaburayi dufite uburyo bari hari natwe tukaba turi mu buryo bwacu, birashoboka ko twabaho. Ariko se abanyafrika turabishaka cyangwa bamwe yo tubonye babigerageje tubagira abasazi, tubatera amabuye tugatangira gushaka impamvu zo kwangana, kifitiye utwo turwara twironda bwoko. Mu bitekerezo mwatanze ku kiganiro naraye nkoze nijoro nabonye abantu benshi bakigira bati muri CNDD hari n'ironda bwoko. Nta makuru mfite 100%, wenda bavuga ko atakirimo nabo wasanga bacicetse kandi nabo hari verisiyo batwihera ya nyayo. Ariko ubwo nagenderaga ku nkuru ziri kuvuga yuko abazanye n'abagaragaza ironda bwoko bari gufatirwa ibihano, nkabona ko ironda bwoko rishobora kuba ryaracitse cyangwa ryarashize mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Our home Africa, aho dufite abagabo bagiye bapfira Afrika, dufite ba Rwigema bagiye bapfa ku bw'ibihugu byabo, dufite ba Thomas Sankara, turafite ba Patrice Lumumba. Nkibaza kuki biriya muri kiriya kinyejana kuki byashobotse, ariko aka kanya tukaba tudafite tukigaraguzwa gati bakadufatira ko ngo baratubuza kujya gutembera i Burayi, igikuba kigacika pe. No mu ruswa n'ingasire rero kuri iyo ngingo birahita bingarura ku kintu gikomeye kigira giti, ubu aka kanya turi kuvugana abanyaburayi dore bari kureba nabi Gitega nayo iri kureba nabi Kigali nayo ifite uburyo itari kurebana neza na Gitega. Ari hamwe natangiye babwira ngo dufite akabazo gakomeye ko kwitera twebwe ubwacu, turitera kuko ibibazo byanga bikunda biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibibazo ibihugu byakemura bidasabye umuhuza, bidasabye bitabaye izo conflit d'intere. Wenda ntari buze kujyamo cyane ngo nge mu mibare, kuko ninjya mu mibare murayimbaza nyibure, kuko ni mumbaza ngo ese abarundi urabona batana bagirana umubano mubi n'u Rwanda, ngaho duha imibare utubwire nizihe inyungu baba bafite. Mumbaza tu Rwanda ruranga gutanga abarundi bare bagiye gutembagaza ubutegetsi, harimo mibare ki, harimo nyungu ki kwikofi, ayo makuru ntayo mfite. Ariko sometimes tubona ko amakimbirane ahuza abanyapolitike, sometimes haba harimo conflit d'intere, bishoboka cyane. For example, yo turebye intambara iri muri Eastern DRC, intambara hifashishijwe iturufu rikomeye ry'ubwoko, abanyapolitike barangije babyuriraho bari gusahura igihugu, baragicuranwa n'abanyaburayi. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro turi buze gukora, ntuza kureba ibyo uyu munyacyubahiro uyu mugore Tshisekedi ashyizeho ejo bundi mu kwa kane ibintu ari gukorera igihugu. Twari tuzi ko ababyeyi babo mama ari imfura rwose, ariko wenda ntituraza kumurenganya, ubushobozi bwe niho babuposiyoninze. Habana n'ubu rwose nubwo ndi umusivile ndacishe turoshi mu mitegekerwa y'igihugu, ntabwo ndabona uburyo ameza arenze 10 umunyacyubahiro ashobora kuzengurukaho buri ntaveho niri na rimwe atavuze ikindi gihugu. Guciririka no kwicirikisha cyane. So ubwo rero ni icyo kintu niboneragamo. Ariko nsoza ubutumwa bukomeye, nari nababwiye yuko ubumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu byari byarashatse kwigarura no gufata Afrika gutya nabyo biri mu mazi abiri.
biri mu mazi abira, kuko aka kanya tuvugana miliyari 20 z'amadolari y'abanyamerika yamaze kuba cancelled. Iyi ni umwenda ibihugu bya Afurika byari bibereyemo Uburusiya. Uburusiya ni igihugu cyamaze kugaragaza yuko gishaka gukorana bya hafi mu nzira z'inyungu z'ibihugu byombi na Afurika, kandi ibi bintu biza succeeding. Aka kanya iyi nyubako Ntare Rushatsi murabizi uburyo yubatswe, which is not bad. N'ibindi bikorwa bitandukanye by'iterambere. Ruvuga ngo ibi bihugu byo ku mugabane wa Aziya birafite ubwenge bukomeye no kumenya icyo bashaka mu iterambere ry'isi, ariko ubu nta nubwo aricyo barangamiye gusa, bakeneye no kubaka igisirikari cyabo kikaba ari igisirikari cyizewe, cya gisirikari cyiza, mugakorana mu buryo bw'inyungu ku mpande zombi. Murebe ibyo abacancuro bari gukora hirya no hino tu mu buhanga bukomeye cyane, baragenda bakicira ibyo biraka bagakorera amafaranga mu mahoro musa bakitahira. Ngana ku musozo rero icyo nabonagamo, aba bantu bari basanzwe bafite Afurika bari ku gitutu cy'uko batangiye kuyitakaza. Abanyafurika ariko natwe hari ahantu mbona tutaracana ku maso, kubera yuko ntiturabasha kwigobotora, kwifatira imyanzuro twebwe ubwacu. Iyi politike y'u Burundi ntabwo ari biri gusa, hari ibihugu nka harya bino bihugu byabayemo amakudeta bikishyira hamwe, ngira ngo ni Burkina Faso, Guinea n'ikihe kindi, bya bihugu byamaze kwishyira hamwe byikura muri sinzi umuryango nyafurika, byikuyemo no miryango y'uburengerazuba, w'amajyaruguru, uburasirazuba. Reka twikorere iniyo twebwe ubwacu kuko duhuje ibibazo. Ibi ni byo Afurika ikeneye. Simbona ibihugu bya Afurika turi guterana ibibazo, abanyaburayi tukumva ko ari bo, ariko koko abanyaburayi ntimurabona ko nta simbavumye, sinshaka ko bagonganisha n'urukundo, ariko zo turabona ko ibisubizo ariko tubifite ku rutabo. Nemera ko twize muri iyo myaka yose tumaze twaribohoye. Sindumva impamvu tutaragira engineers babasha kubaka inzu dukeneye, sindumva impamvu tutaragira engineers babasha kubaka imihanda ikenewe, nyine nge sindayibona. So ubwo rero mbona ko hari ibibazo nyine by'ubushake bwa politike no kudateza imbere hari ibyo wacu, niko nabivuga. Ubu mu Rwanda tumaziye dufite icyitwa Made in Rwanda, reka mbivuge mbisubiremo. Made in Rwanda irahenze ku buryo umunyarwanda taxesinga Made in Rwanda uko yakabaye abikora. Niba kino kintu mbeshye muzamamagare muri ati dusobanurire. Igihe hano mu mujyi wo ziba ziri gucuruzwa urebe agashati karinganiye umujene nkanjye nambara baranci 30 cyangwa 25. So muri tekinike rero zikorwa n'iyi Ministeri y'Inganda n'Ubucuruzi mwokabyara, mujye mudutungira yitorusha ibi byitwa by'iwacu turi kuzamura, dukora byatugoye tukabikora n'igihe kinini, ubwabyo biracyatugora kubigeraho. Ubona ko rero sinzi niba ari inyigo wenda ziba zikigenda gake, kuko aribwo tuba tugeze mu bintu runaka, ariko turacyafite nyine urumva niba ishati iri bugure wenda 25,000, ntabwo ndajya kugura iyo shati ku mafaranga wenda nabonye mbona ishati umushinwa yakoze 8,000 kandi sometimes best quality. Sinzi ikintu niba mvuga hano wenda kiri kumvikana, nibize kumvikana nk'ikibazo, byumvikana nk'ibintu byashakirwa ibisubizo kuruta uko byumvikana nk'ikibazo. Made in Rwanda mu Rwanda ntigoye kuyaccessinga, to be honest, frankly speaking. Urasanga agapantaro n'agashati keza barawita baguca inoti ya 60. Anyway, reka tubyite ko byaba byiza, ariko se umuturage wo mu Rwanda afite ubwo bushobozi twese bwo accessing ibyo 60 kugira ngo so n'urugero nari for typical example, ariko hari ibintu nyine mbona bigikwiriye kwigirwa inyigo mu rwego rwo kugira ngo koko ibyo turwanira as Africans, ibyo turwanira nk'abantu bari iwacu, kugira ngo ibyo iwacu bizamure n'iryo rimwe bigire nako gaciro, kugira ngo nyine bigire imbaraga. Muri ibi bintu bimaze iminsi bivugwa kubijyanye na education, ibyo byose urasanga nyine ibitabo bikoreshwa niba bikiva i Burayi, wenda hari biza yazutekereza ko i Burayi baduha ibitabo birimo inyigisho nzima. Reka tuvugisha ukuri, niba tubona ko hari ibikorwa abanyaburayi bagiye bakora birimo kubaka amashuri mu mavuriro bimwe na bimwe bakabihisha abanyafurika, ibyo bitabo bari buduha ubundi byo bifite remeke, kuko bashaka ko twiga ibyabo, baraduha ibyo bashaka ko tumenya. Ikintu nakivuga nshize amanga, barashaka ko twiga ibyabo, baduha ibyo bashaka ko tumenya, ntabwo ibyo dukwiriye kumenya. Nkimanukira nkigendera, hanyuma nizere ko nta n'umuntu nakomerekeje, ariko abanyafurika mwumve ko aho tugeze ubu mbona ko kabone niyo tutakiboneramo ibisubizo 100%, ariko ibyinshi twabyibonamwo. Icyo dusabwa ni ugusenyera umugozi umwe, ni ugushyira hamwe, ni ukwemera kuvugisha ukuri ku byo tubona. Izi nyungu z'ibihugu byacu ntizijye ku bantu bamwe,
hakabaho politike nziza yo gusaranganya nyine turage kwisonga nko u Rwanda bivugwa. Ariko tujya twumva n'abatanu ugasanga hari agace runaka mu murenge runaka by'umuturage kwisonga birare ariko rimwe na rimwe tukumva amafaranga yanyerejwe na gitifu, kandi uhagarariye sako yayanyereje, kandi uwo muri VUP yariye nk'abahaye abaturage. Umuturage kwisonga ubwo biba byapfuye nyine. So as goes on time, ntekereza ko ibintu bizagenda bimera neza ninsubikira, ntago ndaba ngiye kure y'ukuri. Abankurikiye kuva nangira kugeza agakanya nshoje, reka mbikuye ku mutima mbashimire. Turakomeza kubona kuri Sound of Muhabura, ariko badi ni mukore subscribe. Ndashaka ko urubuga tugira 100,000, ariko murana byo byabe batwayera, ntago naheruka kubibabwira. Mukore subscribe tugira 100,000. Uru ni urubuga nafunguye kugira ngo dutangire ibitekerezo twubake iwacu muri notone u Rwanda, notone ni Rwanda iwacu muri Afrika nyine. Ndi umwe mu bantu baterwa ipfunwe no kubona hari ibyo andi mahanga dukoresha adutegeka rimwe na rimwe ntabwo simba mbikurura neza. Ejo hari umugabo wambwiye ngo rugaye cecekere nawe gushyira hariya muri iriya myanya byagucanga. Navuga ati tsoka, ariko mu gihe ntarayijyamo ubwo reka mvuga uko mbibona, mva kuba wenda nta. So nuko bimeze, reka dusubikira aha ngaha rero, tuzagaruka ubutaha. Imana ibarinde kandi ibishimire. Twatangiye gukoza imitwe y'intoki ku munsi usoza weekend. Hari abantu nzi benshi benjoyinga weekend. Reka mbabwire ngo blessings over blessing.